Kakenhon kebahakan ni kejala Meghalaya ru kebayakun na kebentaban penek pensa ya kemeram au kelayang ban persyajur ya kejing pentip jong kesaukar pedeng halor kewe kekendon ya kikar kana kiba kejing tray jong kidai kiba penjulor ya kemeram au ya kini kejing persya kini kekenhon kala penpau lengba kinong pathai kubor haka arpon riu tarik menta ubnai jeleu arhajar arpo kani kedi kekenhon jong Green Tech Foundation India Meghalaya hapok kejingilam jong Shongkonor uba H ban siudor nonglang rengkat kejingidon lang gidikot jong Joint Action Committee kakenhon kebakentup ikiseng gebetrei na gebenta banyadai kemeram o bada kejing kendo beginong pathai kubor kila penpau kejing persya kabajur halor kejing pentip katenat environment forest but climate change haka katwe trik benaya yong menta kesenam arhajar arpo Kadgum kejing pentip jong negatenat jong sorkar pedeng laong banang ni syakmat kinu kikenhon ke bertemu benseng ya karkhana kimdon kamsho ban penlong ki rensan mani osngoi ke surupat ba banyo kejing menjur haswa benseng ya kinu ki karkhana ne ki project ti marpo kendo lengba kene kejing pentip jong sorkar pedeng laong ru banang ni syakmat ki bertemu benseng karkhana ne ki project ti marpo kendo ne ki wei pat ki project ki bakta ke mariang kilala banang sedang ke project bada kejok kopor ken apply ru ya ke environmental clearance bala dalap hadian bagi kita kikenhon ki penjular ke mariang ken syusya dan kuna nakliang ga Ministry of Environment Forest and Climate Change kalapan mi ya kawai ke draft ya ke balatip kum kata ke environment impact assessment notification draft arjaran riu bat kebalingo kalong ba kani notification bathmai ni ba kamentu isu bandang ong bakadai kata ain lani kata draft kabadang page ya kino project lani bandang aising bed ya kino project balai bang ong ya kata nakaleng jongi mila ada pule lut ya ka ya kena EIA notification draft arjar akau kawai ke point ngadapin page nak para kadar sipho bat khatsau laong ba nangni sakmat kanum don shu kano ka public hearing kanum don shu kano ka public consultation haswa ban sedang ya kino project kaba arpat long ba hak ni ka draft notification arpo arjar arpo haswa ban laong ba an ailat ya ki project bandang yaj bandang terikam kadba ya kata ka environmental clearance ya kata ka environmental permission undang apply kata kawai kaba ya kata pensiam hakani ka para arpuar jong kani ka notification arjar arpo nang tak balai de laong ba kumba kani ka notification arjar riu ko ong ba haman kin riu banai kino project ki haban submit ya kata ka report haki department concern ne kala banlong haka po central ne kibahap po ka union territory henry ya kataru la extend no syaka kharar banai te ladangin pait lilai ya kanai ka kawai kata ka strategic project kaba la ai kerpang ya kini ki defense authorities kaba kini lai ladakin sedang kanai kalong kebetulan kambha bagi pajak habantep ba nang ni syakmat ya kini ki project ki bari jong ka first nei kumbang ong jong ka defense authorities la exam lot kanum don shu kano ka kinum place shu ha kata ka public domain ni ka Green Tech Foundation ni yang kanong rem kadai environmental organization ba kino ki issue ki ta ek environment ngilong concern hadu kata tak pasai ni pak ka appeal sa ka state government sigi department concern la gilayo ya kana notification sungo bah pai benia pai sani pensong rim hai kane hilaru ban place wa sa ka show paj ba ki discuss wa ka ai pla ban chong sura committee henrei ban su implement kirki dalai leru ngin nomla ban tiang